Nchitegede sijja kuyomba na muntu sijja kulwana Yesu wange omulungi yanwanira yatugamba tetulwana na mubiri na musaayi tulwanyisa sitani ezentalo yazirwana naziwangula abalabe bange abasibe emiguwa nampanguza nebirungi byange byebabadde batute abikomeza wachendi kila kinyagenzera stage kuzineki Kampala abantu bakejuzamu obuhwanzi abandi bayija mu sente abandi banjiwe kabiki kile kyo bakansensera buli kintu otaka ki recording no ki recording recording bamweta Dennis Katoke ya recording akagenda ayande recording akagenda London ko bangambire haroho musika kabatali na murukola izire muchachi yahe katambaye tandika kuchurwa abantu batandika kuchura nyarukin nyemere nyasoberwa hato binyakiresire kunu kagenda kulwa video kereriro abantu batandika kuteka mebisani bya Yesu batete mebisani bya Yesu ekizina kinsobere kagenda kurange masindi kizina kihikire nka kugenda kurura amasimu gakunterwa ijano so ekizina niko kyabe kiti hati nyine bizine byaka ebiri hoti nyina album ya ebiri hoti ebyakaturuki yaho kusumurwa kamukamu kyonka abantu bomwe tukunu timanyira boke batagira music yao abo kubana inhomba inja kukaguliza ojja kurora mbizina bya byonna ebya mani mune ebisinge kutumbuka biri byo Uganda yo Uganda abantu bomwe tukunu ebisona nuboletekizina kiri kilasi benda muno kuhagira byo Uganda ate naito nikiyoro lira orundi nakiri abarabe bangi bakakyagira batamayoli munyoro tinkumanya bambazaho nga kukundi muhara wa rugutandi wabuhanika hata abantu mbaye nimba sa mutandike kuhagira muziki yo mwanya bojenye niwonu ngitere musente muziki yo guhurangu n'abaganda bagamba bajenye kizina kirikilasi singa amanyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaroho takabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaroho takabaire kufa my fresh bad man na Kaliba Sinex boys tuba wa Kitara TV daily tutugiosa gitege nanyo ngitega subscribinga o likinge sharinge hona halo kali o commentinge Kitara TV Kaura boys titurugao musibire mutaba kutuhondera Kitara TV mebale hona halimo kali amabara Julius Kyomuhendo muhereza wanyu kabulikiro Kitara TV of course tubaito kwegesa no kumanyisa ebyo bayirota manyire ona hali okali entekanize no tugiye turubazo kuletera omuntu wawo nitunyumyamu oruganikyo rwaye mulinga ebintu akubiru basamu inde special way kiro kinu kiri kya kasatu ebiri kwezi 11 okwezi okwa 12 omwaka tusembere no kubantu kumara actually tusigeze jase ebiro tugambe kale ebiro wiki nka 2 mwaka tubentu gumara entekaniza orubazo mulingo mbagambire omwaka guno sometimes gubaguno gutandika abantu kora resolutions ntugamba nti tujja kora kino na kiri so ati tusembera no mwaka kubantu gumara iyo mwaka ebiwatekanize kuba nokora obikozere bokubota bikozere oina plan kyo mwaka gukwijja ne gutandika sabite ni yenyini tuina emikoro yembaganiza mukoro go kubanza tuina yo Miss Kagadi umukoro guno gubaye buli mwaka anda no mwaka guno gugarukire gwa Miss Kagadi ibiriwe kwezi 12 tinikyo kya mukaga akanyansi band restaurant aho mu rubuga rwa Kagadi bayinga abanyakwesimbiro mulingo tubaire ntubagambira roho musiki bamweta kusemerera Berunga roho no Spice Mami roho no Suzi Benji roho Kemigisa Katharini Nyakahuma Winnie yes n'abandi roho nonde wenda bagambira roho nutuhaise face ohajja kutwara engule eya Nyarurungi wa Kagadi abanyarukali mu Kagadi yawo mu rubuga rwa Kagadi tugenda kanyansi tusagikente gikeno eya Nyarurungi wa Kagadi then akiro kiyenyine kimu mu rubuga rwa Hoima 12 twina enduru mu maize concert ya banywani bange bakahora boys nkaba nabo ijweri hano abatugambira urugendo rwabo rukuzina
veteraniz hamu na Serenity 9 biro kwezi 14 Cropping Gardens mbageni ndora Eddie Kenzo aba dropping rege nanka advert ba marobo ase kintu kitagasire burota katungire ticket yao bayira bagitunge yenduru mu maize concert ebiri kwezi 14 ha Cropping Gardens tugende tuchakika Hora Boys na Serenity 9 abana bomuka then 13 kyakatano kosa nyenkya tuina okusaba nokusima kutegekeirwe meya uruga rwa Hoima nakakura tokona aka Hoima bakutegekeiro kusaba nokusiba akisahe boma ando mugambe omukuru wekirekyo nuwe omutume Apostle Grace Rubega okuruga Mufanero Ministries tugendeho tusime Ruhanga birungi byakolire bunyoro birungi byakolire uruga rwa Hoima kwenda kusima Brian Kabo yokururanti oresere ntegekenu yokururanti twasima Ruhanga twasaba Ruhanga abo ruga rwa Hoima sebiro kwezi 13 kyakatano Hoima Boma Grounds eteka zindu zone zijja kutandika esaha mu esaha isatu ezanyekya karaso nabo ensonga egyo tubeyo leta mama wawe leta tata wawe leta bana bawo tusime Ruhanga bo ruga rwa Hoima of course tumusabe no mwaka gukwija ruga rwa Hoima right royongere kukurakurana nyingi ezizire mu ruga rwa Hoima so wakitasima Ruhanga in the special way so niko tutyo birango nyendeze mbanze mbirabyeho so kiro kinu nyina Caroline no mwisike muzini oba mwete mukazi bati so bati mukazi muzini akisineke kusinge kise kyasingire kumutunda mukimanyire abalabe bangaye abasibe miguwa nampanguza mukimanyire muna abantu abakusinge ekizine kyote kuba wakihuliro tojja ku bantu batana watu nyimize orugendo rwayo rwokuzina na nebintu mulingo bikuru batakaro webale kuija Kitara TV webale kusangwa na nyonkorora burura mu kamera buli kaire wena nonyirira kufoboli akibiro binu oina kyongambire ngu mu kamera nzoka kundi na bwa face bonsangire nkuzoka kundi nkororo kusala busale myaka mister obo kuli yake no byo kulya bya bulikire bitukalya karo webale kuija webale kusangwa manyire lya karo irindi ibara lya banyita Lady Carol Talemwa Talemwa eniyo stage name harolire lya hamba puliri ntabalize hano abasomere na nyowe bali manyire Talemwa lyo musaija ibara lyange ndiye lya uli nyine eminingi ngu Ruhanga Talemwa kalifuna mazire kurokoka warokokire walekede ibara lindi ramukira aba kutuhondera Kitara TV aba kutuhondera Kitara TV mwe bali muno kuhuliriza Kitara TV niyo TV ekusingayo TV enungi nkusima omunyoro Julius kyo muhendo abo kumbungisa Kitara TV nkubara mukenywena amabara gange ninyo Lady Carol Talemwa omuzini wawe omuzini we mikoro omuzini wa gospel yes ata abantu abandi bamanyire kizina kiyawo bayiti bamanyire face yes tutakagenzire harayira banzo tuhereze na kapera ke kizina kiyabalabe I think niwe abantu barakengo omuntu wetukubaza nawe nchitegede sijja kuyomba na muntu sijja kulwana Yesu wange omulungi yanwanira yatugamba tetunwana na mubiri na musayi tulwanyisa sitani ezentalo yazirwana naziwangula abalabe bange abasibe miguwa nampanguza nebirungi byange byebabadde batute abikomeza wachendi omanyire kare bizina sometimes betuturukia birubatano kusinga itababizinire yes I'm sure ekizine ky'abantu bangi bakimanyire baitu bataga batakaroraga omuntu eyakizinire yes so tungiro potinte wajahanu tubaze munaiwe yes ekizine kyo nike kyabandize obukabanza kozina hebizina bindi ekizine ekyo nike kyabandize kunturukya ngomezi wange bona music industry nike obandize kuturuka nike nabandize kuturukya kyaturukiraho by the way mu album egyo nkabanteire mu obusina oswaiza abanyazigwa bange webale mukamanda kuramyaga ekyo I think nanyo kyo nkimanyire oswaiza mu abanyazigwa bange webale egeniyo album yatukire mu obuzino obwo
ekisache chamanyi niyo album eki. So ati mu bizina byonna byasingire kutunda kine kyabalabe. Abalabe bange bakakigonza muno na nyonka soberwa. Kampala bakisima hano mu Bunyoro bakisima kikarubata muno haingi muno 40 nga masindi buli hamu apachi mwaka kiyogo kisina kyatoka mwaka mwaka tinku kuijuka kurungi 2000 something hata ho no tandika kuzina niboni ntandika kuzina yes ekizina bukyizira abantu bakiresivingire bakigonza bobo mezi wao bukaba buta obwange ekizino bakiresivingira nyonka ba aropa se yantwere Kampala niko ndeke ntandike kukara Kampala mu kibuga hati ekizino bakiresivingire abantu bakisima nkujiko murundi gwangu gwabandize kora concert hano ono kiza owalibate Edward Kiza walibate akanterese muntu amumanyire no kumanya yangamba ija tutese tukore concert hano wa Riviera Hotel niyo abandise korera concert ahulire kizina kirubasire in fact nkaikaza abantu hansi na iguru bayijuza abantu busumi obo Riviera eri amani muno busumi obo ya niho natandikire kora ku shows muno concerts akasente ko wakorama akasente akampa akasente in fact akasente akanyabandize kora kusere ngabandi muto muno Manyiro miskina akiamero bubera I was very young kujuka ngamataka ikize miaka 2 yes abanoke nubono kyaruga musomero ngaba ninkiamarira kusoma ninkaike miaka takaikize miaka 2 so yampo akasenta kayampaire ngabantaka kakwataoga ya brother wange muchope yaterenduru omwana afunire sente muchope mwene wanyu brother wa mukuru wa muchope no we mikoro na kandi Johnny ogo aturo Uganda tumwetanga tulinga bamama ati muchope manyire cyali wange muno bana nkabona ba Johnny abo nkubakenga now hati tutandikire haiguru muno ekizina nabiki tugambire abo kuba ekizina kino ati muntu akura ki Uganda okubaza orunyoro iba kuzaranka andi muhala wo Munyoro Ruguta Eliakimu buhanika kitindi ogo ni wese nyowe senkuru nyoba mweta Elia mwiru mubi bona bakahumura Munyoro Ruguta Eliakimu tata wange akafa mu 2015 nikora muchope yeyita owaruguta na hao birugira na nyondi waruguta so hati aho music wakitwara serious obo watungire hiti wa amani ga kendera bunyatungire hiti amani gatakendere nkagenda maiso ninkore bizina bindi hare bizina binde bimukumanya hano byakwasireyo ngakoroye kizina kyorunyoro kibakweta ijamo yo oikare munda muri nyowe ijo ikare mumutima gwange bakimanyire mune kizina ekyo narugira hale ekyo ebizina bibakumanya nyatera ine kyo Uganda myaka nka 2 enyuma bisera bya covid ya bakiteraga muno nasinzanga gwe Yesu natendanga gwe Yesu navunamira gwe Mukama sijja kusinza bayali I think na nyekyo kikenga kurungi ate bunyarugiraho esaha zino tubaze ati tugenda mwaka guno ati nyine ebizina ebyaka ebiri hoti nyina album ya ebiri hoti ebyakaturuki yaho kusumurwa kamukamu nyina ekya gospel kibakweta ngonkoledde kozere baketa ngonkoledde kozere ne byemikoro yembaga kimo baketa omurungi malaika kandi kindi baketa niwonu hati niwonu tukikwasire na video kiturukire kimaziro mwezi gumu kiturukire oja kusera YouTube Lady Caro Talemwa oja niwonu bula akwenda hona Lady Caro Talemwa YouTube bakwana itage kizina bakwana itage kizina YouTube niwonu baketa niwonu kigamba musembere muroro murungi umfunire banywani bange mujye tujya kuze
abalimi bagamba nguti ndifuna yakungonza kabaswaire bazaire bange nkubasaba mu musime niwo n'omugonzebwa wange niwe nkomere mu bayingi niwo narahumuza umutima gwange hati Karo niwonu mama wange niyege niwo hati Karo okuzina kuno music kuturukya music ino kutandika kale kutandikira kimo kuzina wazinaga musomero talent kajeta kutunga love yogamba tukotandika kuzina hati nyo ngaba ninkyali muto takatandikira no kusoma unyahura gani bazina radio obe bizina nibitera radio ninchulira mama wange ni musikasike bigoma sebyo tuli mu kichumbiro ni mugamba mama ninyo ntwara nzinira mu radio mu ninchulira kimuno amaziga ganyini nindura nikinduma nindura nkerereirwe muno kuzinira radio nangamba wewe ndeka nja kutwa ne mugamba bojo ntwara nanyi kwenda kuzinira radio akusana munywanu wangaro yangambire radio hema byabaine cyatandika yajaga mpaka heru nibaikaraho balinde barole bakamiliyoni ne baturuka mu radio mu yeyo amanyaga bakamiliyoni bajya mu radio kuzina atobukiya hikire nyatandika kusoma mu primary nyayendaga muno kuzina ubahikaga speech de bangambaga ngwira kalyange lyaraba muga muno ndisinga ninchamu hatobunya hikire mu P7 baga mwana nakwenda mu nebyo kuzina bampo bwa music prefect hatobunya genze a secondary niho nyariko keire nyatandika kuzina nyatambya Red Cross bwiki a secondary aho kyonka ntafuna muno chance yo kuzina kulumi hatobunyagenzera abasiramu hatobunyagenzera ha college anu Bulera PTC kumasa uli musomesa ndi musomesa obusomesa bukola somesa za somesa ukyasomesa nati nati kyasomesa somesa za maganjo Kampala abasina abarukula abazini abasomesa nkutwina bayingaro na munyani wange Chantel music Chantel Mukenga Jovio Chantel nazina gospel nebya culture nawe musomesa nkuramukize Chantel hati bunyagenzero musomesa I remember ninyo ya composingiraga college ebizino no handika nimpandika ekumanisa oli muhandiki andi muhandika balabe bange nkakirota burota I just got a dream obunyakirosera I remember was in the class nyajuke kirote kinyarosere nkumwa oba mwaboine video yabalabe bange yabandize nkuru babasibire migo niko nyakirosere hato nyahikira mu kirasi nyatandika kuchura amaziga nkachura ikireke nyahandika buli kichuwe kandi nchura amaziga nigachukumuka nkachura nyahandika kizina ninchura buchura ndi mu kirasi nyasaba mukamalika boss atansanga ninchura nyamaliza kuhandika kizina ninchura kiongo kira kinyagenzera stage kizine Kampala abantu bakejuza mu bukwanzi abandi bayija musente abandi banjiwe kabiki kire kyo bakansensera buli kintu otaka kiri recording no kiri recording nkiri recording bamweta Dennis Katoke ya kiri recording akagenda ayande recording akagenda London nko bangambire haroho musika kabatali na murukola izire muchachi yaye katambale tandika kuchurwa abantu batandika kuchura nyaruki nyemere nyasoberwa hato bunyakiresire kunu kagenda kurura video kereriro abantu batandike kuteka mebisani bya Yesu bateremo ebisani bya Yesu ekizina kinsobeire kagenda kurange masindi kizina kihikire nka kugenda kurura amasimu gakunteri wa ijano so ekizina niko kyabe kiti abantu bakigonza muno yes challenge kizo zosangire mu career yawo yo kuzina challenges insangire hati nko muzini wa gospel abantu bakweta rundi bakwesire kuzina bo buli akwesira tekerezo na sente kandi tibakimanyire ngwenu muziki tuturukia sente mu studio bagia kusaba sente video ati ngo mulembe guno kuturo buli kimusendo inakora video nungi bintu bili expensive ati ngora na Brian Beats asera mukanda kore bintu bili kilaso kumanyanga lyo muhalabalo so hato bogenda rundo genzere mu churches buli muntu akunira kubango oina akasente ogenzere ati na muno abantu ngabo mwaitu kuno batali rundi bomukibuga aniro ina akasente unanihira tusigemu takwalira transport na muno bokuba noruga Kampala bakutekeza akasente karumu ati tibakumanya ngunakuli okuba noturukiya studio kubanja ati muchachi buli akuroturukize kizina amanyangwe zisente no habuza
nti omu studio bagaba nayo sente ate gichallenge bamaye music mugiha mu transport ni batakuha bamanyire nguyo oyizire na sente abazini ba gospel I think mu previously mbaire mwine ebizibu bingi muno bya sente bakumanya mwina bakweta mu kanisa ati bakwaya na kasente toina kuhereza ruhanga iwo mawokirikita niko bakira kora kyonka ati biro bino nkahindura mu embeera habukuba tibenda muyije bano mabara kuzinayo batekeza kiri kibi bintu kebyo ati mukama wange mukuru Julius Ngonza kumanyisa omwaka guno nkahindura mu embeera zikahindukira kimu kurugo bunyakozere kizina kyani wono I think kirasogirora video ya sente nyingi production nungi anyways naka challenge akanda katufunire nkachomnya gamba kankore ekizina kyo white nkitekea mulembe abantu bakuli bakasima ba mukibuga TVs zona zikasima in fact ate batandikira no kiplayinga bukedde sanyuka bona ba kiplayinga production kyonka abantu bomwetu kunu timanyira boke batagira music yao abo kuba na inhomba inja kukaguliza ojja kurora bizina bya byonna ebya mani mune ebisinge kutumbuka biri byo Uganda yo Uganda abantu bomwetu kunu ebisona niboletekizina kiri class benda muno kuhagira byo Uganda ate naito nikioro lira orundi nakiri abarabe bangi bakakyagira batamayoli munyoro tinkumanya bambazaho ga kukundi muhara wa rugutandi wabuhanika hata abantu mbaye nimba sa mutandike kuhagira music yo mwanya bojenye niwonu ngitere musente music yo guhurangu nabaganda bagamba bajenye kizina kiri class so embera nzihundurira mu mulingo guno nti baka tude kirungi nti nkufunire yiwo oli munyo oli nkutungire yiwo oli murokole oli muzini murokole recently habairo debate ne rubata nti hati nibagamba abatezi bebyuma mu kanisa abazini maya biki ekanisa teina kuba akasente muina kwijja mukolere ruhanga busa iwo kigamba oke kintu ngensonga nkeki omunju ya mukama obukuba nohereza mu church kutere byoma oina ne byokora bindi bali nisaba abantu bafune byokora music tibuli muri research na muno gospel music muna mu church bafune byokora bisobole kuba supporting obukuba nohereza mu church daily Sundays rundi kutere byoma kutendereza kuramya tokusemera musara okuyawe chache bwe kuzire muno ekakuha goodwill ekakuha ika transport providing lunch zero hezi kuzere zina kasente it is okay but echache bwe kuba nekyatandika okuba nohereza ruhanga kusasula ati nyonka abantu akimanyire ngu ndihikaho mu kibuga but abwa ruhanga okujjuno obwo burokole no buhereza bukasobora kumpikiyayo pastor kansanganiza na kurusede yantwara bakakutwara butwara kuzina kuno kurusede yantwara yagamba tugenda tozine mu kanisa yange yatandika kukaro owe pastor Betty tinkamanyire nkusimuli mama wange mweta mama wange munyoro though timbatiza mama wange original bamuta Joyce Kugonza Ruguta niwe mama wange anzalira kimu nkukusima nayo Joyce Kugonza Ruguta mama wange yankulize wandolera na buli kimu nkukusima katobana nyobo no munyoro Ruguta yafire akatobana nyobo so hatogo pastor Beto buyantwaire munyoro yandolera buli kimu kiyo nakwiko bunyakarugira munya yetongora aho kabo mazire no kusoma oba utakamazire kusoma kasoma ninkyali Beti kutwaro kabo mazire kaba mazire baitu ntakakonera abiri nigamba nanu kaba ntakakize myaka abiri kasoma obire nibukiyali kaba ninyetegiye binkona no hati ogambire nti abazini bo mukanisa batezi bebima bube just buhereza okuyaho haro hati ngabinu kumbaini kugama mukuru Julius mwaka guno nkahindura mu embeera omuntu obwo ikara kuturuka muziki yo mulemba gama nibo benyine abantu avanza kubazaho nankalera akagwa kyonka benyine bo bakunagire na muno botere bizina bino hati nke bitandike kutera nuwone bya love bagamba karagenze bende byomoyo tinguire nkwijuka munyanu wange David King byatandikire kutera ebyembaga ebyemikorokoro bagaha genzere kandi nabo mumba but kandi no mu Bible ali mulave nabo mumbaga baba nibetaga bizina nkebyo tubantu betaga bizina nkebyo ngabarukule so
it is encouraging nabo kyo nkugonza kubamanyisa mbutongole akunyetaga mukoro gwe ijja tuzinemu hano ebyo tibitaho ngabikingaho ijja tuzinemu wanterera kasimu kangera ngenda kakuhereza tukwikara hatebo ntutesa abwe kingwa kuba kintu kiri kirungi kiri meaningful tutesa ninkucharginga kanta akatali kaingi muno sobole nanyo ku maintaining utakeranye nkyakalanguire ngunanga akagwata kyaturuka kiyaka kandi abantu nibo bakunagira Pastor Bugembe I think araba nuwomu aba gospel artists abatandikira okugenda kuzina mabara makirabo Pastor bayingi barugayo aho ba complaininga biki iwe ekyo kigambo bakwesira ko mabara mukirabo genda no batera gospel ati nkawe aina vision yenkawe mulingo gwali musumba agira okuwetebwa okuku kuihayo abantu abatali barokole nike kimutwara mubara kuihayo abaselebu bana abatali barokole naki akionkanga nyonza butagenda mubara okutuli kwetebwa kwange ekyakora tikiri kibi tikuli kwetebwa kwange baitu nyowe banyezire habisahe ngaho bategekereho music yo babiki bakansasura ka sente kusa presentinga gospel yange ninsigaro mukitinisa kyange nka gospel artist abukweke kubanza ati nywa mwenge tindaya tinkorake ebikorwa nibe tugoberera ati nyobunda abantu beiza abantu enjiri habisahe kwenda nsite enjiri ngitebeze embuzi rundi kandi hati karo enjiri ekwetagisibwa n'abantu muno abatali no mukanisa oredde mukaruko kamwakiriza ruwanga hata I think abali kuna handi kuno ndo bakwetaga muno Yesu nibo bakwetaga muno Yesu kitufu so nanka ungambire owekitinisa Edward Kizaka kutekira show akantegekera show yanyeta nyaleta abazini yansasuro nyabasasuro ati tutu maisa uturakura nayi notegeka yende ho imahano mukoropenge nkaha ba kitufu omwaka ogukwijja guno gugya kutandika 2025 nkunihira kutegeka show hano mutawuni tujja kubantu bamanyisa nabantu abaraba nsendekereza omujja kubamanya tujja kutegeka show eyamani muno kandi mujja ginyumiro amushuwa tugenda kutegeka show tikaenda kole bintu ebiri premature bitahire akwe kinkora kenga because nekintu kino kikaire memya no tandika kuzina bo habo warolira huga abazinaga muno hano munanka tinja gamba nti ba David King na ba Robert tukayimukira hamu mukatandikira mu nakuzina okuya hobo bokandi tuitwena tukatandikira hamu kuya hobo bokandi bakavali mu igime nyonga aba bitongere kandi bantu warabwangu Kampala nyajaga bujja kuno mwaitu kuno niho mwaitu obundi buli mwezi ninyijja ndeta music ninyijja ntyo ninyetagiswa mu churches nikenya ziniraganye ngobundi nibanye invitinga nimbeta bam obundi nkozere nimbe invitinga banywani bange nabo nibanye nkurozire muno ha shows zabo muno za 2006 za igimeze bane kora I think na last year nkakurura nanka akaricho gardens oikaire muno close naba igime kandi bagime abaire very consistent mu music yabo yabaine bakora kiki kyokwega kyobegeire abantu abasajja abantu abo David King na Robert Prince bali active kuturukia ebizina baikana ne baturukia akahia akomanyire kuturukia ebizina ekizina kufoka hit chance kikwatayo bafuni chances nyingi zokora mu hits kandi babaire active muno bali ha ground ekindi bafireyo muno kwetunda mu music no kwe marketinga babaire bakozi ba amani in fact bateremu energy nyingi yes inyuma hari obaire nobaza oiro hoti wa kimara ikuru ino gamba abanyoro tibahagira kurungi iyo kutekereza nti love muno yotungire mu music mu muringo ine bizina byorunyoro ne byoruganda yotungire support ekusinge baire ya Buganda ya bunyoro supporting ifunire hona abukwa balabe bangeke bukiyatunzise timenyere hiti eba hiti obeba magneti Kampala bakakigonza muno nakuno
bakigonza muno batukandi ekikumpuniriza nkibaza azijeno obututuluke bizina by'olunyoro tibabihangaza muno hakatale abwaki ubundi okiteire mu sente nyingi ne bakisiima kizina kino na kino tibakihangaza muno hakatale abwaki oyinayo abantu kuno abaku ekibeeta managing kale katugaye ku managing muntu tugeze karobo turukize kisina hano hoyima babunyoro nyina omuntu wanga ati yakindu basiza kunako orunde bizina bina abantu tibabitunga kurungi to bibahereza currently ngeza kukwatagana tinja kibaza muno hano hambeho nyina omuntu ongeza kukwatagana nawo hano bunyoro abali but currently bali mu promoting music yange currently nyina mwabanywani anyways baitutinka funire proper management that's what I'm trying to do tandika na mwenu wanyu muchopa kusaku muchopa ali omuhala ba compromoting in fact aina capacity ina nabanywani ati muchopa kusaku tuhikirira nkaitwa abanyamahule nagamba ikintu kino kiposting ikintu kino kirubase nayo nobuku butaru yes kikumwanguhira oba toka mutekemu akachunda basi muchope bantu bainga bafaye kula music yange nayo omukuru Julius atokulombungisiza TV yange so ekikiyamba tukipulaninga nwira tujja tukipulaninga batu ruhanga abanentegekaze era bugamba bwahikiriya gamba nti atakaire niko kanu katukoleki katuitirayitirana now karo music yogikozere abantu baingo bayitira ine bintu ki byokurora nti byogamba nti Julius Singeta abaire music tinkuba hano hano kale birungi byotungire music ekima biri bingi tingwenda kubuliza munabarogo nabasezi kionga okubeta ali music nkanyo kunihira baire ntaine kindi music yege ni yanditereze genda mu kibuga nyo timpangisa so tibandaza kandi timpangisa so bwe etali yona music bwe etali music nkuba ndahikira amakuru ako so ekyo kikuru muno kikuru kuba nyina address ndi mu kibuga mu Kampala nyina address kandi nekyakande batahura geke abakunyetaga kuno mwayitumba yesaha bina hali bakakwetagira kuno lekanga bagambe nteira bizina bye mikole birungi ni wonu murungi malaika ngonkoledde abendo Luganda kizina kya Mulembe byona bikolerwa Brian Beats ni wonu mujagirora abakugenda YouTube mukagenda Lady Carrot alemwa sabagonza kumpangisa mikolo yanyu mukweranga ha mikolo yembaga ndoho ndi available mukolere kintu ekiri kilasi ato omuntu bakuba nakugonza otugambira hano inaho nkaba manager muntu bakuba nakugonza akuterera ohesimu akuhikiro currently omuntu bakuba nangonza ojja kuterera asimu eno mukugambire kiyokora 0 ina 25 4 5 0774 25 44 75 ojja kuba nomfuna bulambalamba ja obukuba tutakwasagaine ni kukwasa ku managinga nebintu bya sente kono isana noseera mu kabara abantu ebyensimbi biri bitu kambaze kamuchope ngwagamba niwe tinsera ebintu bya sente mutatina mukagamba abo bayikala mu kibuga ulolo akunyetagana mununsango mwana umwe tutinkubaza urunyoro iyo huliro runyoro rukiamira aba kunyetaga ndi available tukwatagana kurungi kasente kona kasaka kuba kali kasamsa motamigire na nyonka kumiga tukwatagana nikuzendera mukoro gwawo kandi nkukolere kintu kiri kirasi karo bike bintu kye bimusemeza ebintu ebinsemeza first and foremost nyewe tindabya mu bantu maiso buli muntu muhekitinisa tinyetaga omuntu andabya mu maiso kumanyira ketegereza muntu andabya mu maiso kumanyira wolololo mpekitinisa kiyawe oyendo omuntu kuhekitinisa kiyawe ndaiwe nkuhereze kiyawe oba tajoire nkaito oba lata
Ruhanga niko yamuhangire ati buli muntu womugaso hansi hano nyo buli muntu mubana ko mugaso hansi hano kandi buli muntu muhekitindisa kiro kimu nkagenda ho office yamu mu Kibuga ebisere byo haro certain company yakwataga video nyasanga yakojo nyakara mukenye karabaha mawe kagenda kwikalinya hikire bangamba genda ugo niwe boss kurugobwo nyoti ndabyamu abantu amaiso lokini kagenda wapade man muntu mukwata mulinga akali nyagenda wapade man nyasanga yesega wa Joseph Sega wa muhoro Kampala bamuenda muno Joseph Sega wa niwe gospel artist wanga singa ati ngasanga ikali ali simple kandi atamuchulezi aina na concert ya ibiro binga hazi chagawa kabyanye ba aina ali nanka Fidodo yabairaho betaho batadizirezi ainaho tugeta former Fidodo ainaho show ya kutunga date sawa former Fidodo ya eri haina watoto hato gosega obunyamusangire we nali muchuleza alaho aikalire kademani nyamura mukyato mwetaga jaja padde bo bali batezi ba amani na hati mtezi wa amani jaja padde akbaita achali mu Uganda bakagagenza alimo mu Uganda ikarayo ati jikabuli kabandi myaka ngabiri nebiri aho kwesaza sazo rwepanko panko tukomanyire nsinkwe kulibata nindola ndi wakabi muno takumuro genda kwetegereza twamalinya mugapo jaje padogo ngono ora Joseph Sega wakabi mu Kibuga wakabi muno ala hikenduru zivuga nyagamba nke humble but Sega is a simple man a simple man yahikakasinya nimwetaga mu concert so ebintu nkebyo buli muntu asemere kitinyisa buli muntu by the way na nyo muntu mulinga akaije nko hati jweri nkagenda ide kankunyemiza una kandi kali current jweri nkagenda mukolo gwa abantu manyira hati tuli machua side za masindio nyaja nyikaro mukisika nyagamba mayinisaba okujwalira banya jwara nyikara nyachulera abakazi banu bakwita ali abantu bakusamba sabanu bakola kinchiro yomba tuno batamanyire bayina serebe ngereza chai abantu bakwita abantu baguruka atesa hezo David King niyo izire ndi karuka nsemirwe kurura mpaire haga tunyubiza bagamba kanu ngadweta kumkenga nuho bagenzera kunyeta kusina na mkaze mawe obera tuikalire na serebu hana yabagamba ati mbaini munihira kutere ndulungu wala but hate kikole kyanti ebikorwa byawo bikubandizeyo ebirungi abantu babaire nawo hata abantu abakusinga bahika ati abazina in most cases abandi nkabensi abo mugamba abensi bahika mukikala ina kuteeka hembeera yuli kinti yakozereki ahikira roho nizeze egali zohura bakwike kigorogombo ky'abantu ina kirora kimuroho inya barokoleka mutaka bitandikire karoje ne egali nkurorezire ne egali ya eziyo netandike kusasamara nangwa nundi tukahindura mwembeera ndiondi abaganda bagamba nti ndi mulala muko ngahinduka ndi muntu ondi katoito bintu kye bikubihiza because buli muntu wena abihirwa tinyenda muntu kunjuma na kunchokoza kunchokoza tintahirira muntu so nko kunkugambirege nyendo muntu andeke nko kunkali take me as I am na yo nkuhe respect yao yes obo tali mu kilasi utali mu studio obwire botugamba nto bwawe free time oba nokoraki nkira kwikara mwange munda timaraga turuka heru ngama nanundi muntu wokwikara mukamunda nturuka nyine nsonga ekunturukiya tonsanga ambaraza za maduka mu Kibuga no nyikaro mwange towe togenda au tukweha mwaka juice geti ekingu kandi ngenda alinge akajuice outing ngenda nabanywane bange bintu nkebyo bityo ya oba concert sinkezo oba Sunday service ndi muntu ayenda mune bintu byokusaba ebyo ningenda ebaito bintu bya barabara bitingenda mbidikira bikutubakata no bara tosagigenda mukole arabagamba muntu buchakachakaze no bokubata kunyoma ngeno bogende jasoranywe soda
no hatitwe by the way karo hati itwe nkabatanywa omwenge wesanga kiri nikikubera nakizibu kugenda mu bara fine sodoja ginyo batatoranya so chupa zinga Nje so era wesanga kiri kizibu ukyetegereza nekinda kintetaga niko kumbaza hepigambe bibi yao no manye kutebeza tukahura atahatinati tukahura atahatinati batungia kutera yakazina ka abantu nkabo batu abebigambo niko kagia garuka kandi mukalinde mwezi ngakumaisha hakyaro kyanyu bakumanyire nkowa mahatite tuyina mulingo tukurura iyo wano rakyaro kyanyu bakurura amana nubo bamanyire nko muzini abo kubanaho tinzoka yo muno bamanyire nka Carol Lady Carol muharo wa Ruguta bamanyire nka Lady Carol bandura muzini waito izire serebu wakyaro muzini waito izire kandi no bumbo muka manyire hagazigazi naho tindi batari batamuno kwa so hati naturally weakness ke yogira mbomezi kwawo buli muntu wona bana weakness Lady Carol kiki bucheke kibugira mbomezi bwawo nsakubihirwa bwangu obihirwa bwangu kyonge kiniga kindugaho bwangu tinyetaga omuntu atalibaniza nyina nyo kekinchamura sakuchamuka nengakani inkuri ikikinyahao ato orugendo runo rubasire mu music Carol kwika haro hikire bintu kibo kurora no gamanti Julius kinu kinyambire muno kwika harindi hano mbaire ndi mukyala kwekolerera ndi muntu mukozi ndi mbaire ninsomesa obusumu bwono busente kumbaire ninsomesa bunyambire kunkwasaganyizaho music ninkoraga music ninyongera muga in fact ukukora kwange kunyambire na mani ga Ruhanga in fact Ruhanga ni wakizire kunyamba tinjagama ngwe sente zo kusomesa ziba nyingi muno no baitu Ruhanga ngira ni wakizire Ruhanga ni wanyambire muno abakabagamba basomesa babana kabagamba bibaho baitu omuntu toina ku depending ira busomesa bwonka atinyewe ndi muzini kandi ndi musomesa but very soon busomesa njavuga I think obusomesa it is more of passion kuba ni kitu no kienda na buenda ndati njavuga moko ikano jwale bintu byokunkeza keze in fact na hali nkora bosi wangu wenyine mbyako mkiala tanchungirize hivyo antamanyira ko saserebu ati nkyali mnanga mistakes zo kuchungibwa kuchunga ati nyowe ebiro binu mani nkolira nyo kampolo konkumba kora bonchunga nkera bukira nyike karani tingaruka no webinga tingaruka ogenda kunkora kintahiro mwange nimbyamba ninyumukazi nkwenda ogenda kunkora okugenda kungulira emmere ogenda njiwahira tinkwenda kunchunga hata ukena nyati banchonga tinchongi tiyena muntu anchonga toyenda muntu akuchunga oisana nkanyobo ngamba bonkanyolekya to kunyenda nindu bote ningi oinagenda hali bakukwenda titisato tinkutisisa na bwiri atandala mu mugaso timuherera kandi nkachongebwaho ninzera future ninzera kinkotaka ati ndoho kalembereza hali kandi webale muno onchonga nkerenye nkekatinga nobo kanyoli kyanti tokiyanyenda tincha kwina ho mugaso ananyukira bukira ninyigindira adisi yanga kozibwaho mujungu baba tinja kubaza muno hambe obuntu kuchonga gana mateka ganu kora kino takora kino otakugenda hano utakora kino kakira bukira nyagenda weekend nyabyama utagaruke nyamdresi mnyonga tingaruka ngati Caroline yake Caroline why are you not coming back please please come back what is the problem mgamba kwa tingaruka ati kando genda kungora anyobwe Caroline yagena misomero lyo minywani wange ni ukukolera when Caroline indicators hano bakusana tokiya nyenda hano yinkolekya tinkugaruka togaruka ukera buke tindinda neibara lyenyina linunda burokyo kuli tikikusoboka oli maizi marira hati tikikusoboka oli maizi marira hati Carol twenda tumalize okusentekana zenu obaira smart or smart we jwekeze we designing ngiro ku designing
Glory Bridal. Bana ba Glory. Glory Bridal sangibwa right road. Oko mwana wakabye mwana niwe. Baitu mugamba leta. Atuna wa kamera hansi tinkumanya wasaka kwa ajja kakwata wa kamera ogo mugezi muno Glory Bridal anjokeza ka dress bamanyire kunjweka. Bo bano genda mikoro. Anjokeza ka dress ka mulembe. Kuyaho bwire tubaireho baina bagana kungola makeup baito bwire butoito bila sinaga mwana. Najira sina ibyo bino limaizi maraira. Ati kwa Jacinta milimo eri. Kozi oli mu company ya era hakadi Jonadi bla bla Jonadi events Jonadi events so akaro bigambo bye bikusemba hari abarozi ba Kitara TV hari tukatandikirege Jonadi omugambe muramukizi family Jonadi batayibange nkuramukizi uta family friend musajja murungi agere mbabazi kandi one time akan supportingaho kusima Jonadi supportinga muno nkukusaba yongere kun supporting omaro muterera hakasiba otio akindi enamba isimo gitwaire gaba kwenda kubukinga bikiebyo nkongena gibongera kuramukia mama wange Joyce Kugonza ba sister bange Catherine Morini Irene Catherine Morini Irene actually Eleni Harriet Rosette ba brother bange Muchope Genzomu David Peter no makanika tomumanyi Peter Waruguta makanika mumwe milimo nawe pitankolera karango mumwe milimo makanika kurungi kanta ye boransanga mu mutauna oyemero mpaka soda Peter so baina Muchope nawe David engineer Muchope MC mungere milimo nayi Muchope borasanga street ompe soda Gezo mu Bernard so nabande ba brother bange tuina Elizafani ono akoranga chief nabandi ba brother bange abandi abantu bazizo so nywe nambara mukize mama wange Jesse Kugonzo oliyo bale kutuchumbire mere ompayeza binge bunyija bale kundolera kurungi nabandi ha internet mabara hona lady Carrot alemo hona Lady Carrot alemo nire bale linkozise namba ngozi 0774 25 44 75 0 msanyu njoina 25 anana inansanyu na 5 Glory designer Glory boutique bale kunjwekya iwasangibwa ha right road nkuramukize muno webale kulete engoye za mulembe webale kutulete bya mulembe inengoye zikwakeza abagole obusaho na buli kimwe nkaito Glory okujwekya abakazi biri kirasi Kampala gigarwire hoyo karo ntaka kutaisize areki kaguze kenyina mpaka kukaguza nkusima na anko kajura omwakitalibara hano ba anko bana ba kitalibara kitalibara bulo bungena mpaka ngiro buoki muhagire mumugureho buoki buoki buli original kweli no ati tumaliriza ninyenda kutaisa I think Joeri arekine kitebe kinye kitware nywa abazine kya UNCC kiketa abazine riri pazo no mumanya kurungi na gravity babaninga bizina byawo nibagamba nti bikuhemura na katikiro wa Buganda nawe yagamba nti bizina byabatongera bitera CBS na BBS abazini kiki kusindika abazini kuzina nke bizina nke byobuhemu kiki abakini mutuhemura hata abandi nyoti ndi muhalabo abandi bakumanyango baragambe enkudi baragamba kiki bikiye ebyo bintasaku atula mukano okangese weta katukuza kurungi ngo abantu nibyo bakira kwende byo kuhemura baitu kandi nkurora abantu abatane bizina byo kuhemura nabo baro nibo bakiyakiza ati kutunda nkautikeke hati nkwetago ngambire Afrigo bandi nibo bantu bakiyakizira no kutunda baitha omukimu abo tibarugaho mitwaro 10 mitwaro 2 tebo mitwaro 3 nebwe batano abantu babasasulira bagaiga baikalira hali hata bizina bikuru niyo bitandikire reri paza kagamba bo bazina manya mulime manya mukole kingi yagamba ebintu tebabiwulira anti nikia kwenda baba kozere mu center daka mutoka kafunire ebintu abifunire njo afuniremu nibyo bakwenda abo kujja batukande ebintu ebitibiru birungi
nyumba ile ningamba omuntu kiba kirungi nozina ebizina ebina amakulu borabo zinire kyemikoro zine kyemikoro kubulirira abantu ekizina kya love borabo kizinire kizina kirimulira ati nga nyonga zina omurungi malaika omurungi akusinga kani wataswaza ati nyina yendi akusinga abagole kiroke nukyanyu enevaga yamani kambagambire hey neboli kaikura esente nebuziribura ebintu nke mutupangise tubakolera ebintu birimu amagezi tutagira ku basowazi oyina abazini abandi bohandikire music oba byona bayina wehandikira wenga mbaire ninyahandikira baitu kurasha ine kizine kyankolere kyampandikire kimu akuhandikire yeah kurasha director ine kizine kyampandikire hati iwe toina bohandikire nyina bangeza kuhandikira saha zino abankuhandikira mujja kuba nimubihura next year yeah because I'm making it a business also obakota kora ikorabo okwenda nkole kolabo no n'abazini bona bokuba no nkoho okurwano nyinjiza kora kolabo okabakiro binga bahane banywani bange bawe kora ino muzini kunkolera ekizina kale kakibeke omusino musiki Jovikeira omanyire Jovikeira tukayitira naho one time yazinira Kitale FC yes kora yekizina nawo Jovikeira tinibona handikirwa kurasha mwana wa muhandikira Jovikeira yazinire ekya Kitale FC yes yeah I think nkwendeze kurura combination egyo ekuri bateta okurera akora kizina nke kya kirimu bandi kirikyo mukoro combination egyo erimu na gospel ebizina bya Jovikeira byona mukubimanya hano byatogeze I think we shall have to make it yeah tujakikora kikwetagisha abakuba na wakoza akora ama brand beats tiharo ubuzibwo abukeke tikikwetaga ngo tuhandikira I think though both of us ngira bana we writer tinkumanya timanyire kurungu nyewe ndi writer kionka kandi tujakoza osakuleta iwe idea munyambe mulete kizinekyo Jovikeira na Karo yeah I think we shall have to make it tujakwikala na kurasha we shall have to make it I think kurasha munywani wa muno kurasha munywani wange muno nkokagambire nti mbizina bino hite biro aine kizine kyankolere mukimu kurasha munywani wange kurasha twaliraga mu ntamwemu aina wakabali related na unto ikaraga mu pastor so Mulwanka brother wange Mulwanka brother wange relationship ke mwina enkoragana katumalize Karo webale muno webale kuija Hakitara TV oyongere no ija na isimu notera no otere oba no droppingira ka WhatsApp nkasanga oningaruka ati ndalema ntagarukire mu Karo ndagaruka mu abakumpuliriza abaikaire ni baturora kubanza kwa byona nkusima Munyoro Julius ke Muhendo ali ha kamera ono bamwita Catron oha niwe Catron niwe lebo ya NY Catron ali smart ngumura telejini yakabo baye mitwale 15 katisha kakwa Catron iyo ali smart obale muno kubaha kamera agira orugezigezi takora talire mbandize mugulira amandazi Catron kumurora ko nyira so hati nkuramuki abanywani banga basumba nka Pastor Sam nkuramukize Pastor Nicholas nkuramukize Pastor Kasaija yalikuwa mapasta Nicholas ogo manyogi atunda gamba taina dayare akafoka pastor Kasaija is my long time akafoka pastor aine kanisa in fact aine kanisa nukiri atete juza opposite no muhando gugenda Mandela echacha juza abantu sande niho nyabaye he wants to host me on 31st tukiabaza akwetaga kumbumbisa 31st kunira nsakubaho kasahika katandike kanisa tujja kubantu bamanyiso bunabanda abaho kasahika basatu na kimu mwaka sajjogo sajja mulungi ayenda abantu emumanyire ayenda abantu aina kasi hani mumanya atunda amataho aina kasi ngakawa mumanyire kasajja twasabaga nawo mwanikola wanga muhire mugisa na kasenta ina taliko amuhaire kasajja takyali nuwe amaka kasajja nyonka murura ari myaka itwa nyene nyonya baire mwanikola asaho mbapasana harono mojo beta Richilongo munywani wange Richilongo mumanyire akwata mikoro
na nawe platform bageta Glabeni something. Okay. So kali niko turubasire na Karo mbibigambo bibaire birayira muno tusako mwebale munabayikare no mutondera ku rugali tukatandikire gentekano zorubazo mbaire mbungisize ready talemwa Karo talema baitu fumbe bitinyendeze bikaguzaho baitu maybe maisa otiyo muno mutabe ojja kubimpa buza maisa abantu bendorugamba tomanya roba tutongere mu isara tubatukole tuta aine myaka ingaha manyaka zinaira balabe bange nkugoza kumanyisa baby ekizina balabe bange wakizira rokyali mwana muto takayikize myaka 2 ngira nga takegere ngubajwala nakalega bere wajaganire chunda mu video takayikize ne myaka 2 Karo ye myaka tubireke kyali mwana muto kyali mbo okiteyo kitegera mbaire Julius Kyomuhendo entekaniza orubazo reka mbajukizo 13 okusaba nokusiba akisaye boma kutekere road meya nakakura tokona ku rubuga rwa Hoima omugambe mukuru ali Apostle Grace Rubega nabo nsonga ejo amuje twenda tubeyo tusimira ruhanga borubuga rwa Hoima nenkurakuraneza atwaire 12 Kahora Boys mu nduru mu maize concert ya Colping Gardens nawo tugende tubasagike in the special way mwebale muno leka tuchaita no mutekaniza nasatu nakimu kasaijogo wakasi pasa kasaija wakasi munywani wawe na yubo bazeho bujjo agenda kuba kasaike ali kiri atete mutera hakasimu kiri atete hali tubazabazemu so Kitara TV baratoka subscribing channel yaitu likinga Facebook page yaitu of course na personal handle zangu Julius Kyomuhendo hona TikTok Instagram Twitter X ba Julius Kyomuhendo jakuba nontunga in the special way takarango kawe season ene ya Christmas leto range business ya ugitere maiso ga abantu bagimanye noranga na Kitara TV reka tutatira mutekanize zindi mubai Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaroho takabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaroho takabaire kufa my fresh bad man Kaliba Sinex boys tuba wa Kitara TV daily tutugiosa gitege nanyo wengitega subscribinga olaikinge sharinge hona halo kali okomentinge Kitara TV Kaura Boys titurugao Kitara TV kwegesa kumanyisa